قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas amban kapanalam ko si Kaam Kemon may palanggungan si agama Islam si kuhap-kuhap ininen biidnillahi subhanahu wa ta'ala nambungan kite si tamanan takulein iyene patileo pinainbak so may kasinduehan may kapong tinaihan amban bidda-bidda lugar iyene patuuhan din to di ata dunya ininen hatinan si mibang sa iyakan ambanian palanggungan si agama Islam ni mag-inbox tiya nagatawa alenin sabi siya nagitinatalenin paine assalamu alaikum kaatuan niya apatilew kami about kunut bang imamin mas sa dua kunut obos binasaden ko binasaden yene diba para si baranderu hadjain sa ingge ubos kita pa jamaahin matuk mag-amin ubos dua binasaden para si siyadu ga kita lamod daraw ko. May palanggungan sa agama Islam in patilaw dambuwa pong tinai pasalan kunut banghipin hatulon pajamaa atawan magjamaa sa masjid obos magkunut si sambahayang witri kwe upama magpain na imamin Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma a'tayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Ininen amban me yene dua sin inte kunutlay obos in imam to bang hatulon yene si dua alay pasalan damair ad-damair iyebe maana sin dua alay si hadjain si iya idandangan bu bang kita ngan dua lagi inen si me pagtikulan supaya ilangkum kemon iyebe mahugagain ko upama mian niya me ngalinganan kita magduha alabinin ko me zaman me matuulay yu ko mag-order me imam buyo ruhati pagtekka siya siluma ano yero junuahanan baran nero ahli pamilya nero nasa ingi ila ay sihiliin ang banilian hangkan subay katauhan te bang ine iyene me damair manunjuki si dua amban si ginawabaran atau ang lamod pa ito sampayan miyan katalibutin. To si ito bang hangkan hep in imamin subay tao. Dumain hadya yan mujarad al-hifadh. Iye pa inte makabaliklay.
Sumagwaanin supaya katauhan ni bang ine me dhamair. Duk lagi na si me waktu ko itu me duaahin sa agan ni adu yene mufrad atau ni adu sa yene jama'. Kwe dua atas sabut tan sinilay dua akunut me an kapatutan si imam dai magpersonal. Dai selfish ino kami selfish ginahawaran ni hadya. Kwe magpain Allahumma hdini fi man hadait. Allah sagani lamod duwe ni si bukutan ni une ngamin suko-suko si iro hati. Butamanan sayo ni abang ngandua ilamod duwe ni kemon. Ilamod duwe ni kemon. Duk pagi Allah subhanahu wa ta'ala bisan pelamod no kemon pinagbalik-balik in painte manusia dalam dunia ini duk isi-isi ni kamundang mantangan sampai ku itu gero makaine si Allah subhanahu wa ta'ala kemon pahalaan nilay masih kapangurong yene siye magpatutlay. Ine subay panganduanin, subay papateng si Mesiye, painte mag-aimam, subay jama'a de. Hatinan mean kami, atau kita bi. Sehingga bentuknan Allahumma hadina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Iyan bang si paintene mian jinama bang jinama patilaw pasuno ila bang gike mag-amin mukao niko gike mag-amin so mag-amin siya patilaw si si kaduwe. Assalamu alaikum kaatuan niya tidew ko sa ingge kaatuan taabot nganak kusong puasehin. Obos hato may puase dehelo bente. Obos gayne ko kapamuase dambulanin o sa ingge kataan ko payen. Naan si ininin amban me huyad duk me nufasa magkada siye puase sa pang sambayang gai. Gi kinadaan ini insan bahayangin. Yaro kinadaanin puase. Kune si hadith ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dinaak kami pa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraak kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna nu'maru biqada'i as-siyam wala nu'maru biqada'i as-salah. Taraak kami dinaak nunay puase atau magkada sin puase usmang sambayang nggana ani. Alhasil bang yene mian kaunganak painte before Ramadan pag siyempre puen me dambulan palabi-labi me kebekkat ini mian lahain me kebekkat laha nifasin us me kaya makajari muhase atau ng bahayang puas ang ban ini iliin hatin ento usi itu masih gantian nuin damikian in patila urwisab salam kaatuan jari ke bisan kanian nen gita pagkunot si salatul witr kadari sa mas labi awla man kyo magkapagkunot man kyo makadua kadua kyo la si yene mian sambahayang witrile pagge dambu amban mian tampat duisab atau duk waktu pananaymaan sin ene mian dua damikian ni arusab patilew salam magsukol si ka hatu ni nano di ilewin siya ka amban al-khobar Saudi itu ni atilew ku kaatuan sa Inggris sambahayang Maghrib dok Aisha kaatuan niya kasar ni atawanin pegge bang patik ka palingan tala amban luma metelo oras lengan kotse ubus sa Inggris usalinin atawa kada du ien hadya. Tusi itu may palanggungan sa agama Islam. Pasalan yene mian jama' qasar. Ihep kayo magjama' qasarin, bang kayo patulak. Maglinda kayo. Kaya pa intewetad tibinaan tujume al-Qasim, tawanin al-Khobar, tawanin tuju Dammam, Jeddah, Makkah, al-Harj, Ar'ar. Duk ine pe amban yene umabot.
atawanan kalangpasan mian talahan lay. Kulang maglabi bang simi kilometro, labi 80 kilometers, 82, sampay pa iti pariyata, ato 83. Bang umabot ni, induk salta magniyat ni kiyo, inka uling musafir, makadyan ni kiyo magjama kasar. Hatinin, insambayang Maghrib duk Isa, bang kiyo mabaya jama' takdim, nambahayang kiyo sa waktu Maghrib, sampay isahin na sinambahayangan mo ino. Isahin kibantuk nin. Magniyat kiyo ikaw ng bahayang Maghrib, gabi niya usallin duman ba maksud ng usallin, niyat hadya. Pag usallihin si panghatite, miyaan, iyan ilapalan, usalli 3 rakaatin, atau usalli al-Maghrib. Iyan dumain gaya sa ilapalan, pag niyatin dalam pangatian hadya. Ini ang hinang no ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, mula man niyat, din pangatian no, us may kaanggaw taanon, kung iban sambayang lay. Sambayang kiyo Maghrib, karena Allah subhanahu wa ta'ala iyan do. 3 rakaat, ubus pa ito jama' takdim ipin. Pagpuas kiyo ng bahayang Maghrib lay, buna isab kiyo ngamat, para sa sambayang isahin na isab, 2 rakaat. Bang Maghrib gero usay, 3 rakaat, ubus 2 rakaat, pamamura si kao, o kiyo magmusafir. Bang kaalinan nun men musafir. Hatinan maglinda kiyo kauman. Maglinda kauman, nuksarta umabot si iyan mian talahan nilay. Damikian, zuhur duk asar sa iyan duisab. Bang kiyo musafir, makajari pandak mo. Duk makajari pinagtibuok. Siya, dumain maksud niyan pinagtibuok, gay iyan na binekatan. Hatinin, gay kiyo salam, dumain. Sinalaman duisab. Sa 2 rakaat sa. Magniyat kiyo, kung pa mapainti sa bayang zuhur. Paino, mian ang sinimiyaan, magniyat ko ng bahayang jama' kasar. Ubus na ngamat ni kayo zuhur iyan. Zuhur 2 rakaat. Pag ubus ni kayo ng bahayang 2 rakaat, lay salam ni kayo pakanawan do pabibang usning ganisab kayo pabalik. Ngamat ni isab. Ubus ng bahayang ni kayo si asar. Ini waktu sambayangan ni asarin si waktu zuhur. Iyan inalainan jama' takdim. Demikian waktu Isya si waktu Maghrib. Iyan jama' takdim. Makajari do isab jama' ta'khir. Hatinin jama' ta'khirin mian gero kinang bahayang si waktu zuhur sampai zuhurin gero sambayangan no sa ma'adhur kiyo in makajari in sa iin. Gayin danan pagdusihan no sa Allah subhanahu wa ta'ala bagay taga-udhur kiyo kao musafir. Ubos pagtaabot waktu asarin, ngayon na kayo magniyat kayo ng bahayang. Pag saka ng bahayang kayo sa amian ngamat kayo, iniintag na sinang bahayangan nun, sambayang zuhur. Sambayang zuhur. Pag ubos kayo sambayang zuhur, 2 rakaat, mian salam heb kayo, bunheb kayo nengge pabalik, pag taubos ng 2 rakaat lay, nengge kayo pabalik ngamat, ubos sambayangan nun ni asarin. Pag ubos niin, mian salam heb kayo. Nayan bantuk hantang nendo. Hati na pinandak iliin. Ubus si dambu waktu karuwe, iyan in waktuhin. Iyan jaiz si musafir. Damikian, kaya pa yung Maghrib lay, ang sini tasabutin na pasalan jama' takdim, jama' ta'khir siya. Jama' ta'khir, mian, gero kinong Maghrib. Hatinin pinondo no anulai si sambayang Isa. Pagtaabot waktu isahin, ngamat ni isab kiyo ng bahayang kiyo Maghrib tagna 3 rakaat. Pag ubos kiyo ng bahayang Maghrib, ngamat ni isab kiyo pabalik para si isahin ni 2 rakaat. Iyan jama' ta'khir. Sa abang subo, gani ay pang-ipang ni garuusa 2 rakaat, duk garuusa asa sinang bahayangan si mian waktu ni. Ili ang bantuk ni si alinan musafir. Sabang kanian nundu upama pa inte di alam Riyadh. Luha manamalan Riyadh to. Hindi ko bang piya oras ito mga sa ilibot. Banga salpa inte, men pagbistahin ilibot men Riyadh to. Kasobrahan pe ni 80 kilometers to. Sobra pa kasobrahan pe. Sa gay makajari magkasar. Pag dialam Madina, dialam area, men paluhanen duma ni maglinda tudyo, mian tampat sinduwe taon lahat sinduwe. Tawanan lahat sinduwe. Dumaan sa iyan. Kung pa si Al-Khobar, bang so pa si Al-Khobar dukeo, maglibot-libot dukeo luu, bisan PMP oras keo data sa sakatan gi keo makajari magjama' kasar. Keo makajari magjama' nang bahayang dukeo sa waktu ni, ubos si
Si waktu ni, bang menlu ka masjid na si masjid. Sayin bentuk nen. Sa bang alen nen magjama'a kasar. Lu kyo dalam kaum maniuin. Dumain lu kyo yan magtulak-tulak. Gay iin makajari mian magjama'a kasar. Demikian Kuestel paluas tegel na hati itu. Okay. Salam me kaatuan. Niya patilew ku sa ingi bang elaten basag magkasa ubos bang parambua si ako gana asahawan ni biso ang hadyang alunok. Pabalik Pabalik bisi ako kalagihan ko please. Ando tegel naga ta inin. Agaran ko sambong bin. Ini makajari ni kumikitiman at tawanin. Ato situen may palangkungan si agama Islam. Duk labi si kao iyan may anpatilew. Duk si Elano. Hangkan hep in syara agama Islamin hinangan kiti aturan. Hinangan kiti aturan. Hangkan nega kyo pinagbawalan o kyo lela. Bang kyo makagees. Makajari kyo mag-anda 2 sampai 3 sampai 4. Bune bang hinangno ininin kwe hinang bisyo. Kung hinang hadyak kalolaan sa amian ini magkasahin, nabuaman may hinang muharramat. Dahil nabuaman may hinang muharramat. Parsababan kiyo ilang Allah subhanahu wa ta'ala amban asal-asal hinalal nun. Asal-asal pa inti ini mahalal si kauhin. Kung pa inti andano. Parsababan ngalaman kiyo sa amian kulang ni ganano pa inti si iyahin. Parsababan amban trabaho nulay. Iyan amban Allah subhanahu wa ta'ala binimbelan nuwene ini mian antara untuk antara ini mahalal men si kauhin waliyadu billah man pain kita pinatalaw Allah subhanahu wa ta'ala amban me kahalan mian sa ininin tagi niya sa in pantok ini kahantang nin mian iyan si asal-asal hinalalin kwe ngalaman iya us iyan pa integan hinaramin iyan kwe kasinhanin kwe kaibiganin kwe be upama pa inte betatero si kinakan mian niya sa kinakan halal mempagbuusan no songot sa amiyaan asal suko si kao enduk ahli pamilyano kakanno halal ubos niya isab asal dumain halal ined do amban me gandariba tawanin amban me mian tangkeo duk ine pe amban ipamegesan no Allah subhanahu wa ta'ala us ye kinabayaan no kinaseban kinakanin ine me anulay yene amban me ribalay atawan amban me tangkeolay atawan amban me al-ghasb ined do hadja inanyaya atau ini na aman bayuan pamigesan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari na ang sininin, hangkan subay, ini pakuti si Allah subhanahu wa ta'ala, si kemon, miyan kijut hibalte, duk labi-labinin, iyan palihalan sin kakahinangte, duk pag-agama mula-mula, makukuti si Allah subhanahu wa ta'ala, tathbit, ini pamatattap. Pamatattap mula-mulanin si iyan hinang mahaplay, dugay pinag-usa iyan in pangatianten sa amiyaan damikyanen pinatala amban kemon sa suku mian hinang malaatlay amban nilian iyan amban mihirman amban mihirman naman Allah subhanahu wa ta'ala sidambuwa mian iyo ne kahalalan sa amiyaan ubos gay ne paano si iye prasababan amban iyan mian hinang nilay prasababan amban hinang nilay nanaan sin si kao dende kaisa subay paiseban nuya daran. Bang upama pakale rusab si kao pagigay pakale pihahanon amban pinakalenen. Iyon da akon mo iya magbisara pahap. Mian nga nasihatan iya maiseban iya lamod ni sampai ka amin mian kaduangan. Sampai bang niya si dapat may matattoen may matattoen Damikyan nen bang asal masih-masih gay takole-kole, pag bang bisa ini karu itu, pa inte may takole. Sa masih-masih gay takole masih hinang ne. Na hangkan ko ini pinainlay asal masih bitadrij. Iyan ay subay step by step. Nga kakis matatoy sa amyaan. Gay takole may anak bin panuan bito anon sampai pina minduwe mintello. Sampai inga-inga ni ko itaman ini takole. Banggay ni takole gaan niya sa amyaan ini labayan malingkanan banggay sa ini mian magtiman na may kaya makitiman. May kaya ini makitiman. Iyan pa inte bantuk ini mian sulos sumagwanan dumay no basta-basta pagtuy kyo ini makitiman si saian ni hadya sadya sumagwanan subay raho. Ini ilabihan daw binom bisara magheto adakala ko usab niya amban may pagkakulang no iliin.
niya may tafrit aman kao. Hatinan hangkan sa amian bantuk anunen ne pegge aman kao lamahan ne kyo. Gani ko tanto bisan pakisama mula-mula nen ene si iye. Demikian salam ka tuan sa ingge. Bang niya utang tetag na ape bakas nganak ga makapuase ubus teggel ni sampai ku itu ga ape kabayaran utang puase ga makapuase. Nang sininen may palangkungan si agama Islam si may karendehan mula-mulanin hek ka masih maghapen dape may sa itin bakas nganak bisan dubain nganak para hadya may haid hek ka maghapin sampai umabot na Ramadan balik sampai si kadua sampai si katello gay kabayaran ini mian utang nin na ang sininen bang upama in kao to bakas kyo nganak nifas buga kabayaran ano si zaman marumelulay bu in kaulay niya mian ineddo aman kao hangkan ga kabayaran no atinen me saki kyo melet men ga benia lugal no magbayad natuo si ituin in kao bang upama puas bulan Ramadan inen amban me bakas me utang no sa upama taga utang kyo pesi bulan Ramadan mehetanon ginantian insyaallah taala ga dunia mian sadili amban inaganti lay sumakuan subikyo men maku masih kampunan sa Allah subhanahu wa ta'ala buadapun bang niya ineddo amban dambu aale amban tanda kalisuun ni duk pagpahil-pahil ni ine si mian puaselay subay pagtaabot puasin Ramadan gantian ni in puaselay duk sarta mapakan iya tiap-tiap daelew dambua miskin tiap-tiap daelew dambua miskin mangupama niya in puasenelay sampuelew ga kapuasehan nin bungalabehen Ramadan pabalik naan si inin subay puasehan ni sampuelew lay us tiap-tiap daelew mapakan iya tiap-tiap dambua iyene mian miskin iyan amban kafarane bangka ni annen mufarrita hatinen ilhan lahan we ne puase malungabaylay ilhan lahan we ne adelo man pa masate soal mapasuno ulay sini salam tuan from Amboya sini Amboya watching from Buhay Jampaka Lekoan ahlan welcome sini Kabangalan Masya Allah aman Kabangalan salam doa sa mga Kabangalan Asunuante, iyan ano teto, patilawlay, Assalamualaikum kaatuan. Makuku dua akunut. Naku ni tabasate an siniin, ina dua akunut lay. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Sampai hinapusan ini, miyaan dua lay. Niyo si may hisnul muslim, upama kau niya kanyaan kyo may hisnul muslim, atawanan si may kabagayan no, maku kyo sisiye. Demikian ni aru sa patilew salam kaatuan sa ingge bang aahin ko pinunong ubos muase batal puase nila. Atinen ko be maglipas-lipas akal ano nen dan ni pene. Ko mugma alayhi. Peniya sakine magpunong-punong kay makasayo os maintenance mag-inom tambal. Tu si ito pamante si ene may masala ininen si masala si atas due asyiqain si atas due ano lay bang upama in aalay magpunong-punong betad te me dambulan me mintedde atawan me desimana me mintedde tawan bisang me kahaba me talumbahang me mintedde tuo si ituen bang upama in aatu si waktu sangemlay nagna betad te pinunong kay makasayo
busampay taabot in elewin, baho ya makakape, baho katigumuhan pabalik. Puas ni amban inebuka, sampay gabi pa yun makatabit an niya kung may sangemlay, duk bisan makatabit, makapagniat, sa iyan tuloy-tuloy ilien sampay yun, pasedep mataelew, na ang si ininen, mian ineru trabahunen, atawanan an magganti taabot puas sa bulan Ramadan, mangupama kole niin. Mangupama kole niin. Pag naan si inin, si Mi'a magpapuas yang kanipan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatruku ta'amahu wa sharabahu wa yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Si Mi'a magpapuas hin alhasil inambanan wede, gahinina wede. Yene me tasabut ilien ko me asyahwalay tawan kinakanlay, duk inumanlay sa amian, amban iyene parsababan, man Allah subhanahu wa ta'ala, alhasil panhut de Allah subhanahu wa ta'ala. Panhut de Allah subhanahu wa ta'ala. Buwada po ni sabmukma alayhi, yene magpunong-punong sa ilien, bu labiantaha sa amian, sampay umabot, pinipasad de pataelew, gaalamod, yene tininggalan wene, yene mamanganlay, duk manginung nagsyahwalay min ajlillahi subhanahu wa ta'ala. Gana. Pagay niya, gani asanin niyat ni si waktu, iyan mian elewlay, wa in ilay ngambanan kinakan, atawanin inuman, mian atawan syahwane, si waktu elewlay, pagay in ilay muase. Si kadue, mian pengseran, bang upama indambua alay, upama, pwede si waktu sangim, obos makapagniat niya, ito makasahor niya, ubos bisong ni lepas akal nin. Pinunong ni sab hepian pabalik. Na tuo si ituen, bang upama sa waktu elewle, bisan sa painte nga oras, atawanin piyempu minute ni. Baka siya makakape sa amia awe, katigumuehan, ubos iyan sa pabalik, sampay puas, yene mian pasedde mian mataelew pain si sinetemin Ibn al-Qayyim rahimahullah painne wa asahhu al-aqwal yushtaratu al-ifaqatu fi juz'in minhu al-asl niya amban me khilaf sin fuqaha into si ituin sa sinarat si iye al-ifaqa hatin makabatik daw iye daddali sa amian gaane kinaddar bang pihekhan daddaliin ine mian daddaliin alhasil bang in sablepas inakal na pabalik to si itu sahih in puasi nilay sahih in puasa nilay. Iyan pa ito pagbidaan ni duk ina masala marumhelulay. Duk masala ini marumhelulay. Demikian nin mian tasabbut tu sabsi yana kitab Hashiyah ibn Qasim ala ar-Rawd al-Murbi' fa inna ad-dalil ala sihhati sawmihi idha afaqa juz'an min an-nahar annahu qad wajada minhu al-imsak عن المفطرات في الجملة. Yang dalilnya wa in puasa nilay sahih bang ibakas makakapi bisan sa apa inatahat ang banina elewlay pagge takaswaan talesane wa in ilay bakas magsandal bisan sa apa in da minute per minute sampai pakai kabila atahat terus pabalik ni. Yan in kalepas mian in akal nilay naan sa ininen sahih in puasenin. Sahih in puasenin. Iyan amban yene mian soal tapa sen si mian inbox ko gaane hatu en niya adu puas amban ilien sagpien eteen ni hatu tegal muka bilang salam doa kami bitu aman Riyadh si intang-intang ni kami binaybayan dalam Saudi Arabia sampai si Middle East lamud mula-mulanan si me lahat basilan lahat basilan duk bilang yene ta'ziyah bitu man kami sidang buwa matatoe wapat ni sa usaan sinimian babu Haji Zuraipa si me ta'ziyah kami si me anak ni
ang pa ini sab inna buwa matatto ele dialem rida dok asa Allah subhanahu wa ta'ala dok sarta inrungan kaam eneme kaanakannen ini kasandal dok kasabar insyaallah subhanahu wa ta'ala in matatto ele dialem kahapan. Demikian nen simepong tinaine ko si Zainab maturan, demikian nen ko suksug matoa si Ustazah Wardah Malangkit dok may anak kaanakan ne bilang ta'ziyah bitu man kami si kaam. Iyan sabut ko jaha supaya niya pangesiban tebi in kamataiten bi wa in kita bi masih pinapole Allah subhanahu wa ta'ala ga niya pinene dok ga niya kineddewan bang sumian in kita bidangan parangan nasubin hedja magsadia kita bi. Demikian si kaam kemon ini paluhan de nukus bawaris de mula-mulaan si yani mateling salam doa si kaam kemon murah-murahan dialem kesanyangan kaam kemon kita bine lamud ne yani sampai kita bi mian si bidda qauman bidda lahat si yani mian data babaw dunya tu. Demikian nen yo panggarunia apa inte ko patilew ne salam doa kami rusab si menakura bopwam Jeddah si soy duk me pangabay ne duk sine ne amban me iakan no si Jeddah magtabang kam kemon. Demikian nen tu si Riyadh ko yoa pagkokanan de sa amiaan inday ko bang sine ne ko itu en sumakuan ko ta ano kamihin kinatauhanin ko haji Saab engineer Bas ug sadi pe bilai amban ilin bilang salam doa amban kami si kaam murah-murahan in kaam na dalam kalimayahan dalam kasanyangan dusab kemon latu dusab sampai yan may ahli pamilyabi amban tuu sampai sa lahat. Sini kan ini anu ro. Gano ni ano mandiatay. Okay. Okay. Na ko mesay ni hatu insyaallah subhanahu wa ta'ala mura sa mian binalikan demikian ko salam doa kuro kabangalan ung kaya pukan okay salam doa usab sige kao duk si ahli pamilya nok si me kauman nune Azwan Gomez Dulawan salam doa usab si kao murah-murahan dalam kasanyangan me malu yung keman. Na biidnillah mura sa kita magbalik si sumensumian ni sa niya mian patilew amban tuo ni kasamian si may kapong tinaihan pagi kaurma si mian pagwa de insyaallah subhanahu wa ta'ala o was iyan ko amban iyan akuhin mangupama kau niya may balik na kaurma si pinagwa biidnillah subhanahu wa ta'ala pimbahangin ni binaan mga kaniya si sumud din ay sa tawan inggi ko kanya mian orasin salam doa pabalik sikam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.